gitondo mu misozi ya Zabaruta ibintu ni ibicika urabona yuko abakomiteri zikomeje kuzenguruka ino misozi bari kuvuga ko zimwe ari zituruka i Burundi ziri gukora operasiyo magingaya ari kumvikana imbunda nini n'intoya muri aya mashyamba ya Puezero. Ni urugamba rukomeye yewe bitandukanye na bya bindi abantu batekereza. Mu bice bya teritwari ya Fizi mu Minembwe urugamba rukomeye rurakaze. Igitondo cya kare kuri uyu munsi wa gatatu w'indwi ku igenekerezo rya 11 Ruhuma 2026 no operasiyo ikomeye n'ibiturika biri kumvikana kuva mu gicuku. Biravugwa kandi biremezwa ko baba komando kabarebe M23 barenga 2000 berutse gukorera pass out Ichanzu bamaze guhagarara ku mirongo imbere rugamba baje muri operasiyo andakava muri FARDC ati twabimenye hazanwa abasirikare benshi abandi baherutse guhabwa imyitozo y'igikomando ubu nibo duhanganye nabo bari mu misozi itandukanye Puezero bariyo Runingu bariyo gusa ntabwo dufite ubwoba tuzahangana nabo kugeza ku munota wa nyuma. Umwe mu ba officers yagize ati ni déploiement stratégique et renforcement dispositif opérationnel bari kongera abasirikare bafite ubushobozi bari kubazara mu buryo bwa sécurisation des zones stratégiques abandi bari kuza gushimangira ligne de front ariko ntabwo tuzigera tuborohera. Natwe twatangije atake dukoresheje drone zamurutse za mitraille za rudre ndetse na za rokete. Ntabwo dutewe ubwoba na offensive et defensive coordonnée bari gutegura gukora. Tugomba gukora mu buryo budasanzwe bwa gisirikare buzwi nka anticipation des offensives ennemies tugashyiraho système de riposte rapide. Kuri ubu hano rugezi duhagaze na Puezero twiteguye turi gukora contre offensive coordonnée ntabwo badufite. Ni mu gihe kandi undercover zitubwira ziti twebwe twabonye amakuru abo nabo kuri M23 ko tugomba gukora. Nakubwira ko ibyo turimo ni protection des populations civiles et contrôle du terrain. Turi kurinda abasivili, turi gukumira ibitero bishobora kwibasira abaturage, turi gushyiraho umutekano urambye mu bice byari byarabayindiriye y'imitwe yitwaje intwaro, turi gukora dispositif de sécurisation communautaire aho ingabo zacu zatwirwaneho twashyizeho imirongo ya zone tampon igamije kubuza imirwano kongera kuba yagera mu mihanda ituyemo abaturage. Nibyo turi gukora kandi nibyo duharanira kandi tuzabigeraho. Turi hano kugira ngo tubarinde. Ni mu gihe kandi Roko Informa zo ziratubwira ko ari kugaragara équilibre des forces sur la terre bituma M23 igira supériorité tactique et mobilité opérationnelle. Ibyatumye imirongo ya FARDC n'abafatanyabikorwa bayo batangira kugira désorganisation notable. Undercover nkuko yari yabishimangiye Roko Informa yabisubiyemo iti biragaragara ko M23 iri kuzana abakomando benshi kabuhariwe. Hari abo turi kubona bafite udushoka, hari abandi bafite ibyuma. Biragaragara ko abasirikare bazanwe batandukanye n'ababandi twari dusanzwe tubona. Nibyo koko undercover muri mama 23 yabyemeje ambwuti ni renforce twakoze massive des troupes. Turi guhindura icyerekezo cy'intambara muri aka gace ka Minembwe. Tuzi ko ari zone stratégique aho valeur militaire bitewe n'akamaro kawe kubazi bya gisirikare murabizi. Ni mu gihe ubutumwa bwa AFC yongeye gushimangira ko yiteguye inzira y'amahoro igihe cyose leta ya Kinshasa yazabihitamo, ariko inibutsa ko niba intambara ikomeje nayo yiteguye kuyirwana kugeza ku ndunduro ikoresheje discipline, organisation, coordination et puissance de fi control. Aho bagize bati niba Kinshasa ishaka amahoro natwe turayiteguye,
n'ibisemo intambara natwe twiteguye kuyirwana mu buryo bwose bwemewe n'amategeko mpuzamahanga arengera abasivili. ova nuko rero byatangiye. ibindi reka tubaze ko informa wacu Safari atubwira ibiri kuri tere ndetse n'ibiri kugenda bigaragara ku rugamba rugeze mu mahina, ibintu bikomeje kugenda bikara. Bwana Safari, waramutse neza? Mwaramutse. Safari, ntibikiri ibanga Minembwe yabaye centre de combat, bihagaze gute kugeza ubu muri iki gitondo cyo kuri uyu munsi wa gatatu ku igenekerezo rya 11 Ruhuhuma 2026? Comment la situation? Ikintu nakubwira cyo ibintu byahindutse nyuma n'ubundi ikirere gifungukiye. urabona ko ku mpande zose point strategique zahindutse, aho nakubwira yuko magingaya kuba bari barafunze inzira za Croatia hanganye na AFC, biragaragara ko none bari guca abari kuzamuka za Uvira nyine bacaho bita za Mitumba. nyuma yuko bakoze n'inzira bakazana ingamba nshya, abasirikare bamwe bakajya kuruhuka kugira ngo baruhukiye mu mujyi wa Uvira, bazanyemo amaraso mashya. ndetse magingaya hari rokobuteri ziri gufasha Croatia hanganye na AFC, ziri kugenda zifata inkomere ndetse n'amayiti. ubona yuko noneho ibintu by'imirwano byajemo ikoranabuhanga ndetse n'ubutabazi bwihuse kuri kote zose. ni mu gihe kandi AFC mu basirikare yazanye bivugwa ko ari abakomando kabuhariwe bo kuza gushyiraho iherezo ry'intambara hano mu Minembwe, nyuma y'aho bamaze kubona ko FDLR na FARDC mu basirikare beza bari bazanye bitoroshye kuba babatsindura ndetse bakaba banafata n'ibindi bice bigiye bitandukanye bitari bubashe kuborohera. ibi ni ibibazo rero byagaragaye ko nyuma y'aho n'ubundi habonetse agace aba FDLR bafashe bakunda kwica Kalongi, aho n'ubundi byababaje cyane AFC na MRDP twirwaniho nyuma y'uko bakoze ibikorwa bibabaje bitera isoni ku baturage bari bavuye kwihahira bakabaka ibyo bavuye guhaha ndetse bakanakubitwa. ubona yuko AFC noneho yashyizemo imbaraga ibyo yakoraga, babona ndetse nkaho itari kuba ifite gahunda yo kuba wenda yakwagura bitewe n'uko bafite proje ndende, ariko ubona yuko bagiye kwibasira tuno duce noneho tunegereye utu duce n'ubundi basa nkaho bari guprotectinga twa Minembwe na za Mikenke na n'ipurezeho ndetse n'utundi duce tugera muri dutatu dusa nkaho ari two sibaniro bakeneye ku rwego rwo hejuru. ku mpamvu rero zikomeye urabona yuko hahindutse umuvuno ukomeye ku buryo ubona ko aba AFC bari bumwe bakubita inshuro aba FDLR batareba neza, bakaba bakwisanga n'ubundi bageze mu matware yabo y'ibyo bigiye bitandukanye, cyane cyane azayobora kuko habayeho gufunga. ni nayo mpamvu habayeho gutera baturutse mu mpande zombi, kuko wabonaga ko AFC yarabashije gushorera iki gisirikare cya FDLR na FARDC, ariko abiga tactique nshya bagenda batera baturutse mu bice bigiye bitandukanye, basa nkaho bacanganyikishije MRDP twirwaniho na AFC. ibi bintu bisa nkaho byakoze, ubona yuko biri gutuma habaho kudindiza kuba AFC yarugenda ifata ibindi bice ndetse ukaba ubona ko bakiri mu kaziga. ibi ngibi bikomeje kurambirana, abantu babwiye ko imirwano iri kubera muri ibi bice bavuga ngo ntabwo bishoboka, ntibibaho ntabwo imirwano iba mu gace kamwe, ariko nakubwira yuko ubona yuko isaha iyo ari yo yose naza kugutangariza mubwira ko noneho intambara yagutse yageze no mu bindi bice bwana Safari. biri kuvugwa ko hari minisi ikomeye yamaze kugera i Bujumbura igomba kwambukutwa ikagera aho ngaho muri Uvira mu rwego rwa operation. byo bihagaze gute? update ufite nize kugeza ubu? magingo y'ubundi ibikoresho ndetse na deployment zose nakubwiye yuko ibyinshi bigwa ku kibuga cy'indege cy'Ikaremi, none mu kuva ku kibuga cy'indege cy'Ikaremi bikambukira bita Rumonge bikashyirwa mu mamodoka bikajyanwa kuri iriya kote, nuko bikambuka hariya byambukira n'ubundi mu mujyi wa Uvira, kuko
hari gukontororwa ni mu matware yera FDLR na FARDC. Urumva rero n'ubundi ibikoresho byo bakenera ibikoresho, kuko nakubwira yuko lokoteri ziri gukora ibyo ako kazi rona kabishasha abantu barimo babivuga, ndimo numvira bw'akazi izi ni indege zitari zagakora na gatoya. Urumva ko ibikoresho byaje kandi bariteguye mu bigaragara, kuko ni ibintu bitajyaga bibaho habe na gatoya. kugeza ubu ni igiki cyahindutse? icyahindutse ni ubwo buryo n'ubundi bwo kuba barimo bashakisha buryo ki batabara ndetse n'ubuvuzi bw'ibanze, wenda ucikiyeho gakeya hari bukomeza imirongo y'embere y'urugamba bakawuca bamuvura ndetse kigeze bibaho aho babonaga ko ku mirongo y'embere y'urugamba inkomere zabagabo zikaba zanafatwa amatekwa, ngira ngo bigeze wabyumvaho mu minsi yashize hari n'umusirikare n'umumajoro nawe yafashwe amateka w'ingabo z'Uburundi bitewe n'uko nta butabazi yabonye bwa hasi. urabona yuko nyine bahinduye twe strategike y'uburyo ki bagomba kuyobora icyo bita urugamba. kugeza ubu biri kuvugwa ntabwo bikiri ibanga, baba komando kabariwe M23 maze amezi arenga 8 itoza, biravuga ko bamaze kugera mu misozi ya Minembwe. Bahageze gute? turaza kwitega iki kugeza ubu bwana Safari? magingo icyo nakubwira cyo noneho ibyo abenshi bavugaga ko bishobora kuba ari wenda ibintu byo kuba ngo bitwaza ngo abasirikare ba AFC ni bakeya, yego ntabwo biri buze koroha, kuko noneho magingo nakubwira yuko uzi ko mu minsi yashize twe bitugeraho cyane tuba tubyumva. Mu minsi yashize uzi ko habonetse abasirikare bagera mu 5,000, none hiyongera abasirikare barenga 7,000. urumva ko n'ubundi ereri no kuziba icyuho bigiye kuboneka, kuko urabona ko ku mirongo y'embere y'urugamba AFC ifite morale idasanzwe, ndetse isigaye nayo ubona ko igenda ikora deployment igira bamwe ijya kuvutsa abandi ikazanamo abandi bashyiramo yuko urugamba rugiye gusubira ibubisi magingaya. reka tuje n'ubundi mu bice bitandukanye muri Fizi, tuvuye mu Minembwe nyirizina, mu bindi bice bya territoire ya Fizi ho comment la situation? nakubwira ko muri zone ya Uvira ibintu byabaye ibindi mayimayi ikomeje guca ibintu, ndetse bivugwa ko ashaka ko ari n'amanuza ubwo twavuga nk'iki bishobora kuba ari nk'amarenga ko AS ishobora kuba yashaka kwinjira mu mujyi. bavuga ko ngo byagiye bigaragara abakurikiranye izi ntambara cyane, kandi ndumva byaragiye bibonaboneka. biravuga ko n'ubundi iyo mayimayi cyangwa abarenga batajya kwinjira mu bikorwa byo gusahura ku mugaragaro, noneho bitari ibyo kwanga bararindira ijoro n'iki, baba bafite n'amakuru y'uko AS ishobora kwinjira mu mujyi wa Uvira. ni mu gihe n'ubundi ubwikanga ari bwose ubona ko abasirikare bakomeje kwirunda muri uno mujyi wa Uvira, nyuma yaho n'ubundi abashije kubasunika bakaba babajyana n'ubundi hafi no mujyi wa Uvira, nyuma y'uko aba FDLR bari babashije gusunika AFC bakabageza muri Sanje. urabona ko n'ubundi AFC yongeye kugaruka mu bino bice mu gace gato ka Kiriba. ubona yuko n'ubundi hari urwigango rukomeye cyane kandi rushobora kubyara ikintu gikomeye muri uno mujyi wa Uvira. rero wenda tunyarutseho muri zone ya Fizi, ariko muri biriya bice bya Kaskezi, nyuma y'uko ingabo z'Uburundi zivuye muri ambushi ya 23 aho zari zambutse, urabona yuko Tanganyika yabaye umuriro. Tanganyika nta muntu n'umwe ucaracaramo, urabona yuko ibintu byahinduye isura muri ibi bice, ndetse ubona ko impamvu Minembwe ikomeje kubamo ikibazo ari ukubera ko abasirikare bari gukora akazi katoroshye, ndetse ubona ko AFC yafunze inzira zose z'igitaka kugira ngo wenda ise nkaho iburizamo za deployment. nakubwira ko ubu biri kugora komisiyo ihanganye na AFC kuri deployment, kuko urumva bamwe baturuka
azakaremi bakacanga bakajya guca za Rumonge bakazagera bakazenguruka Bujumba. Urumva ni ibintu bigoye cyane ariko bitari buze kuborohera kuko bivuga ko izino ndege z'intambara zaje hari ikintu ziri bufashe AFC. Yego, kugeza ubu mama 23 yaciye ku ruhande iravuga iti turashaka amahoro, Kinshasa nita yashaka twiteguye kurwana. Bivyo turaza kuzitegaho iki kurikije uburyo byavuzwemo ugakurikiza na situation iri kuri tele. Magingo ya n'ubundi urabona yuko AFC yamaze kwipanga urugamba kuko ubona ko n'ubundi igihe bavugiye amahoro ntabwo nigeze numva imirwano irekera kandi ku ma akse agiye atandukanye. Ibyo kubanga amahoro azaboneka leta y'Kinshasa ntishobora kuzabikozwa bitewe n'uko impamvu mvuga ko itabikozwa nakubwira ko nubwo ibyo byose biri kuba ibitero biri kugenda mu turere dutandukanye kuko n'ubu za Bukavu muri ya parike y'Akabuzi Byega hakomeje kugaragaramo ibitero. Ibitero biri kuza biri kugenda bituruka mu bice bigiye bitandukanye, saha gusa biri kugenda birera no muri Nord Kivu urabona ko biri kugenda biza bigakubitana n'ijambo n'ubundi bya General Sultan Makenga mu mihigo bagiye bahiga mu ntangiriro z'uno mwaka. Kuri buri kote kuri kote ya FARDC bahize ko batagomba kumvikana na 23 bazabasunika no mu mihigo y'abayobozi. Numvise mu minsi yashize ko n'umuyobozi wa guverineri w'Ishinga Kivu yavuze ko n'ubundi ubwira ubwo baribonye mama bagiye kwikubita mu bindi bice yose ifite bakabakuramo ndetse bakaba abana bageze i Goma. Urumva ni amagambo agenda atangazwa kuri kote zose urumva ko inzira z'amahoro zo ntabwo zishobora kuba bitewe n'uko leta y'Kinshasa nta bintu byo kuvuga ngo irashaka inzira z'amahoro kuko magingo ya nta hantu zava bitewe n'uko magingo ya bitashobokera ko byibuze n'abasirikare bari muri biriya bice. Leta y'Kinshasa ntabwo yashora igisirikare mu kuba wenda bahagarika ino mitwe y'abamayimayi ukurikiraho abazarenda bamaze kuba ingabo nyinshi. Ntabwo byashoboka n'ubundi gahunda n'imirwano guhagarara ntabwo bishobora kuba byabaho bitewe n'ukuntu abantu bose bipanze mu mirwano kandi ubona yuko bakomeje kugaba ibitero mu bice bigiye bitandukanye. Ubona yuko nta nzira z'amahoro bashakisha. Abahunga urugamba byo bihagaze gute kugeza ubu? Magingo ya nakubwira yuko nyuma y'aho n'ubundi bigaragaye ko bamwe mu bafite ubwenge bagiye bahunga benshi baraniripotinze mu ibanga rikomeye bitewe n'uko bamaze kubona ko kurwanya gutsinda M23 bitaborohera ndetse bamwe bakabona ko kugira ngo bajye ku mirongo y'imbere bapfe bagahitamo kuba nyine bahunga urugamba. Nuko situation imeze nakubwiye ko bamwe hari abagiye biyahura, hari bamwe batorotse barabyumvishije na leta y'u Burundi yarabitangaje aho bafashe umwanzuro ukomeye wo kuba bapima noneho umusirikare passport isanzwe. Abenshi barigendeye, abenshi baragiye cyane rwose uretse wenda ko batangaje umubare muke ariko nakuvuga ko abasirikare bake b'aba-FDNB babashije kugera ku mirongo y'imbere y'urugamba cyangwa babashije kugera ku mirongo y'imbere y'urugamba. Magingo ya abonye akaruhuko ko biri kuritaninga agasubira i Bujumbura aho kugira ngo agaruke ku mirongo y'imbere y'urugamba ahure na AFC bamwica akipira. Haba wenda hari abandi bashya baherutse kuzanwa twagiye twumva mwise n'ubundi guhindura. Nakubwira yuko FDNB yahinduye uburyo bw'imirwanire bagenda bazana abasirikare bashya bamwe bakaruhuka abandi bakaza bagakora akazi. Ntabwo bakibagwa ngo barabajyana wenda ngo barajya mu rugo reka da bafite korutire babakorukiriramo ku birindiro byabo baragiye bashinga hanyuma bakabaruhutsa barinzwe abarundi bakabaruhutsa bakongera. Ntabwo bagikora igihe kinini ubona yuko n'ubundi hari icyahindutse ndetse kandi hari n'umusaruro bisigaye bitanga kuko ntabwo uru rugamba rwigeze rubaho ko AFC zahura na Croatia bahanganye kugeza ubu ngo rero bigeze aya magingo nta bice byinshi
AFC yari yafata cyangwa itari yapushinga aba basirikare urabona ko harimo impinduka zikomeye nyuma y'uko haje abahidi special ndetse n'aba-TDF basa nkaho ari aba special n'abarundi bari ku mirongo y'imbere y'urugamba ni abasirikare b'intoranywa urabona ko n'ubundi imbaraga zihari AFC urumva ko hari umuvuno igomba kugira kugira ngo irebe buryo ki yapushinga iki gisirikare cy'intoranywa cyaje guhangana nayo. Safari reka tugushimire cyane dusoreze ngaha. Yego namwe reka tubashimire. Namwe banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri Mbonesha kuri mwe Rudende bashyikiriza amakuru atosuye abarabana n'umutekano, politike, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa musi bw'abanyagihugu. Dusoreje ngaha wowe udukurikiye bwa mbere cyonde sabone ntuzongere gucyo ukundi n'amakuru ndetse n'ibindi biganiro tubashyikiriza ngaha. Hasta la vista.